Sulu solanasang sende sia paranu ke sitamu bolomi ki sulelan te penanda bisarna po matua umpamatan na pena ulendu i channel YouTube IKB Bahasa Toraja. Ya tu kadana po matua lata nanung lan atu yate dia lalamai kadadian pasal sangpula pak angka sangpuluh pitu saya loko 20 nak pak. Dolo latarangi tu kadana puang mai komi tamas sambayang. Indek kan turampo mak kuresu manga puang mati olo malak di mi. Diona mintu pak kaworo mi siama masemi laku kami. Mi pagarri kan indo meka salangki mi sorongan kan itu diona kamar rampasan lan puang Yesu. Ketemu o puang laki rangi si laki nanung tu kadami. Puang pena masalo paturu kan ni batu borong nati kadami. Pamatoto kan numpu gawi. Lan sangan na puang Yesu ki mas tambayang. Amin. Napasake Melkisedek tu Abram nama kada nakua. Napasake mira puang patolorana. Puang kombong langi solalino tu Abram. Angka samplo kasera pak basanta atu yate. Nadi pakondi nakua puang matua umpasake komi. Puang matua umpasake komi. Sulu tu pada dipakaborok lan puang Yesu Kristus. Susimisa tosarani. Manasa kumua inang mukumbang tarangi sia hukun tapokada tu kada yate tu kumua na puang murah umpasake komi yate kada yate ya mau misa apa sambayang lako tu to disalan mak kada apa misa pekutana kumua ta pokada tongan siaraka si tuang kalantukan kapatonganan batu mendadi tongan siarka pas sambayang lako padan tatorotolino tu di sipa akaran batu dianduan tak siarka nabutung susi bangari to misa kabiasan sulu tu dikamasai lan puang Yesu Kristus den pisan atu anak ia tu Abram patalo lan kasirarianna sirari sola kenor laumer datunna to elam ia tu ia sia ia tu attu ia to pakaladuka tu Abram urampanan Lot anak urena tu marasan unolai ka di paliran diotondok Sodom ulendui kapataloan na attu ia to anna saya tu datunna to Sodom sola Salem disanga Melkisedek umpes sitamu itu Abram. Ya tu tahu ya tomai lendu paranunda sia sende na belanna masaimo atunna lanane unneai tu datu kedor laumer apa tang pakulle batu tang pabela tang mawatang ondong pi ana tang lakes sele tu diona kasirarianna lan kaparanuan iya to anna ya tu Melkisedek tu untoy duka misa pasanan to minan na puang matua tay anna seman na umpes sitamui tu yona Abram sangadina undina to ya tu Melkisedek umpasake Abram lan sangan na puang matua susi misa to mina ya tu Melkisedek untarima kakuasan dio me puang matua la umpasake tu Abram si tuang kalantukan pena sia kapatonganan la unandoan ni pak pasake dion pak pasake na puang matua tu Abram sulu kaborok nah puang matua ia tu umpo kada sia unandoan pak pasake temei padanta ia memisa tanga pak inan sia kada melo belana ia tu kita mintu torotolino manasa kumua taparalui tu rupa pasake na puang matua lante mintu lolangan katuanta. Apa ia kita pokadai sia taando itu pasake na puang matua inang lata pasituru ia kamarurusan pena sia kamengkaulan lako puang. Ia tu pasambayang ta lako puang matua tay anna susibangari tomisa kabiasan tay gaikna. Apa mai komi sulu solanasang anta unanduan ni pasake na puang matua temei siluta tu mangka
di sisolan sia inang la di sisolan la mintu allo katuanta. Pasakena puang matua tu kombong langi solalino sia mintu sakka sayanna lata andoan ni teme padanta. Anta pada manaman sia anta pada paranno lan kabro na puang matua. Amin. Tama sabayang. Pure sumanga puang tu kadami ni parampula ko kami. Pamatotok kani sia palantuk itu pinangki undan doan ni pak pastake tumintu sakka sayangna. Lan sanganna puang Yesus Kristus ki kure sumanga itu diona pastake mi ako kami. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua tarangi solanasang laku kita solanasang tontong bangkiran nuan kumua lah tapak bagian siala ta subscribe te kadan na puang matua kure sumanga puang matua garontok na kamamasian umpas sake komi solanasang.